Welcome to another edition of Speak and Frostan. My name is Wikinization, RPP Nduna Katsemakwai, Benekant Inside Ndumba ya Dr. Mahlasela. But just before we go any further, let me remind you, this episode is proudly powered by Moringa Lifestyle. As you can see, they have a range of products that can help you with all your health issues. Especially Majita Banano Sokola Sokola, Kwale Patlelo. This is the product for you. And if you have constipation or there's a range of products. You can check their socials and you'll find more about these products. I'm telling you, you need them. As I was saying, I am right elegant inside Ndumbaya Dr. Mahlasela, another prominent traditional healer and a controversial one, by the way. Dr. Mahlasela Bon Utumile Tata Moskara. Let me just give him an opportunity to introduce himself. Dr. Mahlasela, thank you so much, my brother. Speak and Frostan podcast. Dr. Mahlasela ke mamo. Dumedisa pele mo. Dumelang. Warne dumelang Dr. Mahlasela. Gona mo Hamanskrali. Ebile mo Hamanskrali ba mitsi thata ka lo tse dintshi. Le wena mo o le mo teng re ne dumela. Yeah. So Dr. Mahlasela re thome ko mathomong. E thomile ning this thing ya hore o itse hore o na le calling ya ho bereka ka batho. Dilo tse di thomile wa itse ke sa le ngwana man ke khale ke mengwa ha ke re ke mengwa o bona ngafta bo ma 20 go lata ma 30 ke mengwa e mentši. Yeah, ke mengwa. And then it tlile as store or it tlile as something se leng gore tse tshwantse o yo hospital. Like how did it start, like the beginning of it? Na pila ha ya tla ka toro ne. O bona go mahaeng re sa hola re be re di cha dikhomo wa ntsana. Yeah. Ha ke le go sekgweng go di thabeng kwa wa ka topa ditaola man and go hae ba e be dingaka. Okay. Ha ke di topa ke ya le tsona go hae ka bontsha papa re ditaola tse ke tsa kuku wa hago and the vele kuku ba tlhokofetse. Okay. Ke tsa nkhulu wa hago. So nkhulu wa hago o file tsona lo tse khalanya ka motho o tlo mo fa tsona. So wena gona be no tseba rena hawa ke mpho ya hawo yona ewe. So wena o thomile ka ho topa ditaola. This thing ya o thomile ka ho topa ditaola. Ka ho topa ditaola. And then why you twasa? Yeah, ke lo twasa ke sa le ngwana mang. Ke ntsi go twasa ngare 5 years yotlhe. 5 years. 5 years yotlhe. O twasa. Ke twasa. Oh, mone ke thomi utlwela ta ba re motho o khona twasa 5 years, doctor. 5 years yotlhe. Ebile 5 and a half pila. Ke ntse ke le mo dilong tsa go twasa. And Dr. Mahlasela, hona le dipolelo tsa hore bongaka ke boloi. Ba bang bana lo fila hore once o thoma o ro tsama dingaka o phetha kae horaro you have started practicing witchcraft. So what's the difference between bongaka le boloi? Dipuo vele tse dintsi di rene bongaka ke boloi. A ke re wa bona ba rena ma Africa re latlhile setso sa rena. Yeah. Ha re sa se latella ra lata setso sa batho ba bangwe. Yeah. So bongaka ha se boloi. That's why ba bantsi ba rene doctor Mahlasela go bontsha pila ke thusa batho wa ntshwana. So boloi le bongaka di tshwane. Motho a thwasa re khona mo bona ra shule wa thwasa. Boloi o nge se bona re ne kwa ba thwasa motho ba rene e tla ba moloi. So moloi ke moloi di tla from go mading tsa boloi. Tsa bongaka o di era sekolo. Oh, so ke sgela. And then wa khona ha lor motho a thwasisiwe e le hore badimo ba hae a se ba bongaka ke ba boloi. Ha ewa e khonale. Motho nga thwasa a thwasela rone a fole or dilo tsa hae di luke mara tsa boloi tsona mo bongaka a rena tsona tsa boloi o di kry from go heno go hae. Okay. So ale thwase go one dingaka le baloya ba thwase go one. Maybe ke ngwa bona ra kana di client rano wa tshwana man. Moloi na ka loya bano. Moloi ha thwase o fuwa go hae. Ha ke re malapa a ha tshwane gona lapa la baloi gona lapa la dingaka. So moloi nge se o bona re ne pila a shule ba mo thwasisa mara ngaka o khona o bona re Mahlasela a shule wa thwasisa. Yes. Mang le mang wa bona a shule motho o thwasile. And a fetsa o thwasa ha ke re wa itse re pila rena ma Africa gona benong ha re sa rata go tsona le pele. Yes. Ha o fetsa batla go bitsa ka mabitso a mantši. Yeah. Especially ba bona bo file masila o tshwere piki o lata ditlhare o etse mitlholo ya hao e ba dimba file o yona ba bantši ba rene ke boloi. Yeah. Wa ntshwara nna dilo tso pila ke di tlwaetse ka eng ha ke re re latlhile setso sa borena. Ra latela setso sa batho ba bangwe and sa rena kana setso se sa bongaka se tloa khole man khale
ha re nga lebella ko morao go bo sna dingaka tsa sekhuwa go bo sna di bible wa ntshwara rena re be re phasa rapela badimo ba rena so gona benong ha o nga lebella badimo ba tetse le modimo o tletse mo tle ke modimo kongwe ke badimo wa ntshwara so badimo ke bona ba straight ba khale le khale. Let me ask you this one, Mathlasela, the direct question. Do you believe in God? Wa dumela mo modimo? A ke dumele. A ke dumele. Why ke sa dumele? Sa mathomo wiki ha re lebela ke itse from ko mathomo. Ma-Africa ba sa khona bala. Ba sa khona rapela. Ho tle motho ba ruta go rapela le ka modimo. Yes. Mare be re ntse re phila. Re sa itse re modimo teng, ngwana modimo o teng wa ntshwara. So nna a ke dumele. Tso tsona le tseo ka eng. Ha se tsa rena wa ntshwara. And ha nga di lebella kana mawiki di nga o tlhakansa tlho. Ba itse modimo itse le ngwana wa ntshwara ngwana o ke mokete wa ntshwara ne from hona ko e seng mo rena hona ko wa ntshwara rena lo tseo di tlile ka eng ka skepe wa bona ka bo 1850 something go bala bible wena a ke boreile ke re wa itse re le yona ya ha ke boreile ke na le go balanyana vele go tle ditaba tša batho mara ko ha ke dumele. And then as a family man, Doctor, I can see you have a beautiful home, you have your wife and your kids. Do you also encourage them not to believe in God? Like what encourage your baskabe ba di tsena tsa? No. Na mosadi wa go tsena kereke le bana ba tsena kereke mara nna a ke dumele gore motho o teng wa ntshwara ha o nga lebela wiki or ha o nga ibala buku yona ele ya bona wa ntshwara ba itse salwa ba le monna le mosadi ba Adam le Eva wa ntshwara ba le bana hona mo o ya ka ditorotoro tsa teng ba re bo Kaini le bo Abele wa ntshwara o mongwe wa bola o mongwe a tshebela lefasing le lengwe o tla tbusa o re ne pila wa a tshebetse ko lefasing le lengwe batho ba teng ba le ko kae wa ntshwara and then sa bobedi ha nga lebela mo bukung yona ela ba ibala batho ba ntshi e ba dumela o mo yona ba sotlawo ba dimba bona wa ntshwara ho bontsho re na modimo ha rata le gore ne o teng ha o dumela mo yena wa ntshwara ha ona lebitso la Mathlasela ha ona lebitso la Mzamane ngwaku wa ntshwara mpho wa ntshwara so bontsho re lo tsewe pila go ya ka nna ha sa rena ke tsa bona bale wa ntshwara and ko mafasing a mangwe ha o nga tsena o itshwere buku yona ela ba re ne ke bible ba o bolaya ka eng ha ba irati e bila ba dumele mo yona a ba inyaki so le nna ha ke nyaki wa ntshwara and sekolo hona ke tsene sa tlhago sona se sa badimo badimo ba ka ba dumela gore ne ke fitlhele gona ko o feletse ka ko sekolong nga re no ba re ma grade 6 or standard 5 sela sa khale sela wa bona ke feletse mo sona ene wa rena ke sala taba e morao ya calling ye ya bongaka a ka nyaka o isala morao bona ba itse isale morao ke ba mphile tsona na ba mphile tsona ba re tsama ka ona tsela e when the vele ke tsama ka yona le gona benong ke tsama ka yona ke bereka lo tsa bona wa ntshwara ngesitlo bereka lo tsa bona ka ba mphile tsona ba hana re ne ke sekolong wa ntshwara go bontsha re le bona ba le ba khale ba le ba ntshwara o bale I'm sure le a ha ba itse that's why le nna ba nkhatlore le ke ska go pele ka skila. Dr. Mathlasela hona le ditsotsi ne ditsotsi before they are mentioning di atla di nyaka ditlhare di nyaka ho tisiwa di nyaka ho bofiwa hore mission whatever se ba ilo sirang whatever crime ba ilo commitang e be successful so he batho ba so batla mo wena wa khona ba thusa wa bona mawi a re bolela nnete setso ke setso mongwe re ska tshaba go bolela ditiro tsa rena wa ntshwara ditlhare tse ke tsa rena wa ntshwara dilo tsa tsona le tseo mang le mang wa tisiwa wa ntshwara le wena o ngono tla gona bene gore ne Mathlasela ntise wa ntshwara ka o tisa khane wena wa itse gore ne after o tisa o ya kae wa ntshwara so le bona batla wa ntshwara batla ka yetsa ka mkholi nna badimba ka ba mphile o ka gona ngesithabene o ya ka wa ntshwara ngesiphihle ditlhare tse modimo tse badimo ba re file o tsona wa ntshwara ne so linda di teng ditlhare tsa tsona le tseo and e bila ke diphihle wa ntshwara di teng ra ba phethela wa etsahala ka mkhobanya ka gona mara Doctor ona hano hore ha o file motho stare se so sa hore ayo commit crime lwena o tseya role like hona le
part e we tshamekang ya hore motho o a ire ho sa lokeng ba bang ba ilo bolaya ba bang ba ilo irang like ke dilo tse dintsi tse batho ba dirang and then le wena o tsere role ya hore motho se motho o mo fele a ilo commit a crime ha ona guilty nyana papa ha re lebele gona benong ke Mawi ka sho o bola motho ko stationeng ba mo tshwara o reka lawyera yeah lawyera fitla ya o yemella hona ko court o ntse o itse re pila o bolaile wa ntshwara what's a discharge ka taba eng ya lawyera wa ntshwara so le ka motsong di teng di lawyera tsa setso ke pheko wa ntshwara ra e berekisa pheko ishume wa ntshwara o ya ka mkho wena o nyaka o ka hona lebela gona benong o ngone o Dr. Mahlasela ke nyaka moratisana yeah wa fa ka moratiso ke a ufa wa ke sa ufa kore o afa motho o moratao ke a ufa wa ntshwara a re lebele pile ha ke re wa itse rene batho ba le ba maloba le maabang ba khona o nyala ba 5 yeah 7 ya basadi wa ntshwara o kre le bana ba teng ba utlwane bo botle le basadi ba teng ba utlwana bo botle wa ntshwara gona le ka mkho bona ba yetsa ka gona wa ntshwara ba bofe gore bana ba utlwane basadi ba aba utlwane ka pheko wa ntshwara so dilo tsa tsona le tsona tseo di teng di a phela wa ntshwara e semente rena di ka mongwe re tshaba o bulela nnete and nnete e ya phela ntse di mara doctor a solo ya ka mokho ho fa motho stlhare hore a ilo fa mosadi ya hae o ra ilo bofela mosadi ya se bolo intwe ba re gona le korobela yeah ha ba I change ba e bitsa monate so a se boloi a shifa gona benong o krea ngwana go heno a wile ko tsileng ba mo bolaile o sa itse rone o bolaile ke mang ba rene mo a re boloke before re bereka stupu gore motho a mo bolaileo le ena molatele go no tshwana lo ba wa itse ke tsere pheko file wena a se boloi ha o bereka stupu sela go bontsha gore le wena o moloi a ke re rene a molatele wa a molatela wa sa dumele fela rene pila re ke tloele o tsamaile wa ntshwara ba bantshi ba di etsa lo tsa sona le tseo wa ntshwara motho wa khona o tsena go ntlong a roba ntlo ha o stay o shenela maphodiseng wa shenela maphodiseng wa sa motloele fela rene o tsere wa ntshwara o ya go Mahlasela wena Mahlasela khopela rene o bereke mo motho a robile o moteng gore le yena a tlhakane le tsona wa ntshwara so lo tse a se boloi wa ntshwara go no tsena lo ba tshepa ko modimong ba re modimo mobete ka kotlo a tlhakane le tsona go bontsha gore modimo hao a ye o lawyer motho a tshile mo hae so lo tse pila go ya kana a se boloi ha se boloi le hore ne ke boloi a ba robe ko tlong o ska maphodiseng o ska rapela tloela fela gore ne o tsere wa swa rapela wa re modimo wa ka a tlhakane le tsona or wa maphodiseng go bontsha gore le wena wa lawyer ke boloi wow what a different perspective I never saw that one coming doc o isa ngwana wa batho go khoshi mampuru yeah a tlaise a tarafe o commitile crime motho a le fela o ska mo tshwarisa dumela gore o tsere once wa go mo phodiseng wa bitsa modimo wa hao wa go Mahlasela go bontsha gore pila ha se boloi pila go ya ka nna so pila these things tumelo ke for revenge pila re phela tsona lo tsa tsona le tsona tse o dumela ko modimong vele o dumela ko modimong hore o tlo lwela dintwa tsa hao o tlo revenge etsa or avenge go bontsha gore ke boloi wa lawyer ke boloi wa o mo bitse gore pila modimo wa ka ke khopela gore motho wa tsile go ntlong ya ka a tlhakane le tsona o nya gore a tlhakane leng ntho wa motho a hafe a tshole ke koloi a bola ke tlala go bontsha gore modimo ha a etsa ka mkho le yena wa lawyer wa a dumela gore pila o mo rume wena gore a tlaise a tlhakane le tsona a sokole once motho la sokola go bontsha gore le modimo wa hao o mo khopelao o na le seabe o tshwana le Mahlasela le o ba tsere pheko a o fila mratisana wow so doctor mpotse mo baruti bana lo tla mo wena ba tlo khopela matla a hore kereke itlale go nne le svumvum ka mo kerekeng wa itse re o molomong hana le business ha thoma business o rata inne le clients so for baruti phuthego ke di clients tsa hae and then sometimes o khona nna le kereke and kereke a o kro sna di clients khotsa o sna phuthego ba teng baruti ba bana lo tla mo wena ba tlo khopela matla Mawi ha re bolela pila and re bolela nnete
engare malobanyana le mahabanye sa lo tlhagana le tsona gona monna mo ha go pola pele Yeah. so batho ba tsona le bona ba batla baruti kana wa lwiwa le ona go dikerekeng tlho ya Mandela e bakile taba motho once a etsa kereke o inyakela tsa go ja Yeah. dijo so ba bantši ba nyaka go ja ba le one ba sa jele batho ba bangwe Yeah. ba tla baruti nako nna ha o tlale nako nna ralwa re lweleng ditulo Yeah. o mongwe nyaka go ba vice o la re nna ke nyake motho ke nyaka wa itse ke be 1 and ha ke bolela ke tshwantse re pila ke utlwagale Yeah. batla hantši ba bantši batla khupela matla So ba teng baruti ba berekisang ditlhare gore ba nne le setšhaba sa modimo. tse dintšhi di kereke di bereka ka mokgwa dasa o utlwa dipelo tse dingwe ba rene e nga re kereke ela e na le snake Yeah. e nga re kereke ela a e fela and yes ha e fela ba tla mo matlhasela ba nyaka dihoza and re a ba fa dihoza a ke re pila go bona gore re ba fe dihoza Yeah. tlala le yona iphile matla mo mzansi iphile matla le wena o nyaka go ba le sahaonyana wa khona o tseya mokhukhu o bie mola wa betha sefapanonyana ke kereke ya wiki Yeah. ha se ba re fela le dingaka di teng tsa difeki wa khona o ya go bo Hammanskraal bo maroba starter o ka rone ke Dr. Mtsa le gore motho le o thwasa ka ngitlala le yona e diphile matla Moruti ha tlile re bona mpofe and then o make sure gore vele ko kerekeng ya tlala wa ya le wena ko kerekeng wa e bofa tlholo o tlhosala wa bofa kereke. o bofa kereke o no tshwana le ba ke bofa motse raya mashiu re epele dilo Ka mo kerekeng. ka mo kerekeng kana kereke o no tshwana le motse ba kereke le bitso ka re le re kereke ke motse wa mokete Yeah. mo a berekela mo ona raya mola re bethelle mola re fake hoza mola re fake eng mola gore pila ha re Sunday or Saturday o khona o tlala phuthe o khona o tla ha ke re phuthe ha e tlile ke disematsogo skete steng gona mo Yeah. and once o tlala batho le skotlolo se thoma o tlala le moruti o khona o thaba o buya hape a le one boshigo a re matlhasela o ketsanyana or tshwara gona ka mkho ke a ija monehelo Tlholo e ja tšhelete monelo. ke ditlhare tsaka So no a re bolela so fela under general ke dikereke tse ka tse o di bofetseng tse o le sure ke nna tse kereke mamang ya moruti mamang le ya mamang tse di tshwere ke nna tse. batho e smart nge se ba bolele ka Ska ba bolela ka mabitso. mara di tletse ho ya ka nna di tletse ke tse dintšhi di tletse ha re le ma 30 di a fitla Wa bana. di tletse di kereke tseo ke tse dintšhi thata ka eng mmereko ke khale ko bereka Yeah. ke mengwaga le wena o nga gopola pila ko morago ke mengwaga Ke kgale, ke mengwaga ke bereka mmereko so dikereke go no tshwana le mitse ke e bofago Yeah. ke tse dintšhi nke se kgone go di bala mara tsona ke tse dintšhi le baruti ke ba bantšhi and wa lwiwa kana gona kwa mang le mang o nyaka go ja le one So moruti o ntse a tlile maloba o mo tshepisitse goreng o mo tshepisitse ba reng. ke itse after 7 days o a o lwisa ko kerekeng a le lo setolo sa gago o tla ba tsamaile And then o na le guarantee. nna ke na le yona and yes Sunday e re ya mo yona dintwa di ke se ba teng ko kerekeng o tla ba tsamaise yena ka eng ha ke re mo setsong mo ditharing tsa rena go na le bo moraela khole Yeah. wa ntshwara ra o betha ka ona moraela khole o ngale o tswe o sipile a sala diketlile moruti ka eng o thomile yena o bola kereke wena o nyaka o tla ka o ja le lesengenyana wa donata mo ha simula kereke ela O kile wa tshwara moloi. mawi ha re bolela ka o tshwara meloi I'm sure le wena o nga ba o hopula or o itse story sa teng gona mo hae mo lapeng la ka mo gona mo Rinslow mo teng mo wa mathomo a batla Free State Free State. Free State
ntate o mopila man nna bontate ba pila ka ba tšhaba engare ba selekanyana rena ba baseo ba awa o mopila mang a tla mo after thola ndumba ona o a sa apara silo ka ma past 12 and before ntho e tla mo hae ke botsa mosadi gore eish a ke te go tlopila engare go na le se sengwe mo se tlo etsagala a ka fetsa o bolela ne re go tla gu ka montle ha re itso bo botle re ke ntate o ile mo a sa apara silo o mopila ka bitsa maphodisa ka bitsa media batla bo botle batla mo o romela ke bo mang a bolela ke bo mokete ba re o tlo etsa eng o tlo a tlo tsia nna why ba re o na le matlo ngwana monyane o tlhagiane ba tsaya di custom ka re maphodisa motsieng le tsamayeng le ena ba motsia maphodisa ha ba fitla a ba tshela tshwane ha ba tsena police station ha ba bola ka mo morao ba mfone ba re motho le ha teng ka ra ba motlwetse ho ya ka nna ka ra ba motlwetse kana motho o ile ba mo romile bo botle ke a ba itse ba kae ka je ka eng le nna ke tsere tsaka ka re ha di buyela a se boloi a di buyele back to the sender ba kae bona ba bangwe ba ile ba bangwe ba hona ba bangwe ba tsamaya ka mkhomongwe wa ntshwara a ba betha ke nna ka letsogo ba betle ka dilo tsa badimo dipheko tsa badimo tse ha ke re ha teng motho nga dumelao go betho fela a sa te tshirelele a sa thibi yes ha ba o betha le wena o tla go buisetsa so le nna ka khopela ba ka badimo ha di bele morago le gore o nya go berekisana o re nya go tseya nna pile a go thome yena le nna ke tla molata morago a se boloi dilo tseo so motho wa ro tla freestata o tlaila o ile ka eng tsa fofa ka eng a batho bo file ba re ke mafofa masilasilanyana mangwe ya basotho ona mo wa ntshwara wa bobedi a tshware ya ke ntse ke thwase sa gona mo e le mme e bila ne khula ke tšhabe o na gona mo house a tshware a ema ntsi a sa paralena a pere man a ema mo letsatsing ka botsa sephutheo ya ka rene le ska mo boledisa a fise ke letsatsi until ke fetse mmereko wa ka ke tla mo bofula ka ma 5-6 ra ja botse mahlo re lebeletse bjale ka rene wa itse o choke a tsore ka stage so a eme ka mkho until ke phetha mmereko ka fetsa after o fetsa ka tsaya lo tjaka ta apapa o bo nya ka eni mo ba rumile he ke tlo tshela dilo ko bjaleng ba mqomboti ka re mo a se mo dlalelang a se mo grounding mo ke a matlhasela mo o ka yena motho wa teng ka rona o nna mo teng o teng ona mara sa tšapile so methele ka back to the sender lwena ha o nthoma le nna ka phosa a se bolodi dilo tsewe so anna so ka re stage motsharo ya mantsharo otlhe ka ba ka fetsa mereko for se ba ka se kana 5 hours ngare 6 hours ka mereko lo bo thomile ka ma past 8 ya fru ka mo bofula ka ma past 5 ya lata so ntate mahlasela any like ko morao kwa ha re bolela o boletse ka something se interesting o boletse ka hore sometimes batho bana lo tla banya go bofela stop le wena o tlhola se bofela stop hanje ba bofela stop banya ka sireng ha re motho o bolailwe or o tlhogofetse ha ke re wa itse black magic re phela le yona and ke ya khale le khale kana lo tse ke tsa khala a sa rena ke tsa bokuku le nna o re ke ditse a saka ke tsa bona wa ntshwara ha re bofela hanje stop ke motho a tlhogofetse re sa khotsa le pila motho ke tlhago wa ntshwara oro ba motho ba mo polele ka thipa or sethunya re sa itse rone pila o tlhabile ke mang o thuntse ke mang raya ro bereka mola gore wena mo bolai ha re o itse motho o yena a tilwele le wena o mosale morao or sethunya se jike le wena and yes mo go tlo yetsa ka mkhori moruma ka hona ka eng ke sitso wa itwela a se boloi wa itwela so ba bantši re re hawa ke boloi dingaka di a loya e se boloi ne ke mmereko wa bokuku o ba bereka ka ona khale le khale le gona benong rena re o sala morago re sa di bereka and then ba nna go nngwe o khona ho ira
hore ho itsahale hore motho o tlhokofetse naturally o a bolaiwa a re tlhoke revenge mo. A ke re a o checka mola di khona o butsa gore mo gona ai man tloelang motho wa batho a te roballe ka khotso ha bona boloi mo. Okay, ha re bereke mola ke ha re nga bereka sa bolaya ke motho dilo tsena le tsona ha di ntse dilwa a ke tlo tsuma ha di ntse di tsuma di sa kry motho mola di ya khona o boya ka mo hae. Oh, orai nna ke nyakile ha ke kry motho mo di boya gona ka mo hae di a betha o mong hape ka di mane. tshwentse di betha ke re romele ke marumo lo tse tshwentse di tlhabe hape di tshwentse di o tlhaba so ha di sa kry motho di tlo be re tlo tlhaba gona mo hae ha re bereke fela re sa checkane re checka pele ka nnete ke boloi ka nnete ke thipa ha ile thipa ra yetsa ha ile sethunya ra yetsa ha ke re nya go bona mo bolai o jile ke eng kana motho a simsa ha tlhokofara tsera latlha re tshwentse re thome re itse gore o bolaile ke eng go no tsena le ngwana a tlhokofetse a jile poison a jile poison le ke se mo tloele fela go se metse mlo inyaka je go se pila ngwana o ka nnete ke poison na go no tsena le hona ka mo rena re a yetsa ka hona mkho a o dumele mo modimong a kere a ke dumele mara mo Satan wa dumela a ke dumele a di teng tsa tsona le tseo go ya ka nna e seng go ya ka wena o ya ka nna ha di teng wa ntshwara ba le ba botlhale ba itse modimo ke ba le wa bona ba le makhwanyana ba le ke yena modimo ba re Satan he me muntu omnyama so ka dumela bjang mo long tsa tsona le tseo ha ke dumele nna no di teng ha ke dumele ha di teng hore there's those two forces, evil and positive force, like they are fighting against each other, those two forces. The forces tse pedi tse bobe le holoka a re modimo le Satan mara wa dumela hore bobe le holoka di teng di a lwantshana tsona tseo di teng wa ke re ne di teng a ke re gona beng fetsa gore ne go na dingaka go na le baloi kana molo ha re ke Satan ha wa ke moloi wa ntshwara tseo ka dume di teng le hona mo ha re ntse re phela ka mkho ha ke re wa itse re nge se ratane bo botle gona le o mongwe o tla goela mona gona le o mongwe o tla o rata wa ntshwara ha re ntse re phela so bale ba ngwana daiteng ba itse Satan ke yena matlhasela ba re modimo ke yena ola ba re motho montsho ke Satan ba re modimo ke bona ba le ba sweu ene le ona o nga te botsanya re pila ha ke re wa bona gona benong mawiri khona o bona di tshwantsho tse ba rene ke tsa Jesu ra di bona mo maboteng ya batho o nga te botsa re pila o tlhokofetse neng wa ntshwara nako ya teng di camera di video di be di teng na le ona a tseya ke mang that's why mongwe di tla o tlhakansa a o nga ka tsone di tla o tlhakansa tlhogo so nna that's why ke sa dumele wa ntshwara ba re hawa o tlhokofetse ka letsatsi la bo raro a tsoa a ya ko le godimong a ke dumele mo a o goile o nge se bue never go buya moya fela mo rena ka mo setsong wa ntshwara ne badimo ba buile ha ke re ke batho ba le ba go tlhokofala ke tlhokofala ke le matlhasela moya wa ka wa tsoa wa ko ngwaneng ngwana a lela lebitso laka ba ko ngakeng ba re ha ngwana a se bolwetse mo o nyaka fela lebitso la matlhasela la mo fa lebitso ngwana fola and hapo nga libela ke ra hona ko le tsena go teng di kereke wiki a ke bone go na le calling ne yi teng yona re ne pila modimo wa o bitsa gore o tle o be moruti ba teng batho ba na le ai never ha teng mang le mang a nya go ba moruti ngono re ka gaone wa moruti o bla ka ga o sa ba tla sala morago so rena re bitsiwa mang le mang o khona o bona re mola badimo ba monyaka wa nyaka ha nyaki o tlo ya kwa mare la tura lena le thwasisa motho yo e teng khoso wa mahala
ntho e nngwe le yong ke tšhelete nge se o rute dipheko ditlhare botlhale tsotsotlhe ke sa o charge ha di turi o ya ka wena di a tura mara o ya ka motho a tlaisegago batho ba mo tlaisago ha di turi ene le bona ba ntse ba o tlaisa ka mokgwa ba itse gore ne tšhelete ya o patela ba tla o fa bjang nna mona o thasile batho ba bantšhi ba sena le sente mara bofelong tšhelete ba e kry-a kang o busy o phethela bona ba lebeletse a še o tsene re a mofa gore a kgone o patela matlhasela especially ka di-graduation tsela tsa lena tsela list tse lena tsa mabjala matlhasela o nga o etsa mmereko o le one ka gore mmereko o bitsa batho more than 100 ya batho batho ba le ga ba tlile ba nyaka o ja ba nyaka o nwa ga o teng monyanya wa go tlhoka biri wa go tlhoka dijo le hona ka mo bongakeng ha o thwasa re o thwasisa re fetse re thabe biri tshwentse beteng wena o bolela gore a o dumele mollotseng tsa sekgowa biri ke ya sekgowa wa le sa rane ka mqomboti fela a ke re biri matsatsi a ke biri ya noa kae kapa kae mqomboti mare ke ya sekgowa matlhasela a re hana a se ya modimo a ke dumele ko makhueng a se ya modimo ke ya sekgowa o e bolela pila ke ya sekgowa le nna gona beno ka apere sekgowa ke a se diphile matla wa ntshwara a sa modimo ke ya sekgowa biri ra inyaka that's why le wena o apere diaparo tseo ke tsa makhuwa nna le wena re itse diaparo re itse matlalo re apala matlalo nna le wena ka se Africa ha se diapara matlalo mara gona benong ka re dumetse o phela le merafe ela that's why re khona opera t-shirt khona opera ke tsa badimo tse mara di etse ke makhuwa re phela le bona le biri ya tlhokega ko monyanyeng ha se ya modimo ke ya makhuwa ra inyaka keng ba teng ba bangwe a ke re wa bona mau a o itsile mereko o khona wa pia nama kulube chicken pudi khomu malana ba bangwe kane a re ji dijo tsa o tshwana bo botle o mongwe a ji kulube a tsentsa kre maotwana o mongwe ha no mqomboti a tsentsa kre biri ke itse badimo ba na le botlhale ba bona ba tla ufa di tla ba teng ka gore wena o rene wa re nyaka biri o ra rene pila a re tshwasa motho re tshwentse re tse mqomboti fela le bana ba bano mqomboti cold drink sa is ka ba teng le yona le cold drink a tshwane o ba teng and a se o tura o ya ka gore o kry-ile ngaka efe ka gore dingaka re tletse ba teng ba nnete ba teng ba o tshwara ke tlala and ba o tshwara ke tlala ba tletse thata especially mo South Africa ba bantšhi ke bona fela ba o tshwara ke tlala ha ke bolela bjana ba bantšhi a re itse re le gore ne pila ba thwasile ko kae mabitso a bona ke bomange ha o tshwane le nna lebitso la ka ke matlhasela ko ona mo South Africa mara go na le mabitso a mangwe wa itse le gore o sa tlhaloganye gore ne mabitso ya tlha ya le ko kae ene batho ba jiwa ditšhelete tsa batho di a nyella di a sepila boma 100 and something thousand boma 200 and something thousand di a jiwa ka dingaka tsa rena tsa dimbombai tse di tletse umo nna matlhasela nge se o charge 100,000 next nge se o charge 50,000 mara ba o tshwara ke tlala ba o khona o botsa gore tsamo resigna ko merekong tsamo o tseya tšhelete yotlhe ko banking badimo ba o beetse tšhelete e kana gore o e kry-e tlisa 200,000 ba jiwa batho re lebeletse wa ntshwara ka dingaka tsa mbombai e seng matlhasela so wa fa money back motho a sa kgotsofala a yona ke itshwere nga ofa ha o sa kgotsofale mara ke zanga tlhakana le tsona dilo tsa o tshwana le tsona tseo a ke zanga kopana le tsona and nga thaba o tlhakana le tsona I one gore mo ona ka kgotsofala ke a ikhopela o ka mo fa vele ka pile tseo
ka pelo e tshweu it's manet a ke se ke tlhakane le tsona and ka duma o rene nga tlhakana le tsona kana motho a sa khotsofale go bontsha gore mola ha wa etsa tsona so le rena ba bangwe ba re fa matla kang ha batli botlo re botsore hey kana o itse go tla ba bjana a wa zangwa etsagala ka ona mkho so nanga thaba thata motho a nga tla e wana re matlhasela mola le mola ke khotsofale money back ke mo fe le nna ke khona go khupela ba ka ba dimo rene khane le rutile bjang le itse sele se sa khona o bereka mmereko o yeah no Dr. Mahlasela wa di bereka mechom if you ona le money back a bona o star and then right habela taba re wena he motho a sa khotsofala o ka mo fa tšhelete e mara zangwa kopana le a ke zanga ka tlhakana le mara nga thaba a ke zanga tlhakana le tsona nga rata o mo one atla kana ha tlile hanki se go fase o fa ba dimba ka matla o phale nna matla gore ha ke tshwara pheko ke tshotse lena ke ikhupele go ba dimore a ye yo bereka ka mkhomutho anya ka hona salwantsha motho tronkong ka ditlhare and then a committee crime ke fetsa o bolela gore le wena o khona o bola motho khona o reka lawyera so tsa o sena le tsewe ka mo song pila go bolela nnete di teng ke itse motho khona o etsa sibi a shanela ka motho tlhapa ke sa tsore pila o tlhapela eng so le tsona tsa o sena le tsewe di teng ka mo rena ka mo setsong re ska tšhaba bolela dilo tsa rena di teng le dipheko tsa o sena le tseo di teng wa o khona o ba le pheko ya o jisa go ba le pheko ya o bitsa mosadi ha tsamaile go ba le pheko ya rene pheko ya madaize go ba le pheko rene pila ya o gala foro o tlhakana tlho so di teng nge se tšhaba bole di teng o bola motho reka loyara le loyara ka motsong yi teng ke pheko wa so ba le pheko ya o bitsa mosadi a tsamaile ngadile a le kwa o mo bitsa kona a bone go bontsha re le ya o bitsa motho go trongong mo siteng so salwa kopana le tokoloshi like tokoloshi ke eng like stotwane salwa e bona wena tokoloshi go na le ntokoloshi go na le stotwane a di tshwana ntokoloshi sa le ka e bona ke ile o thia lapa ko maratsana ha ke ntse ke bereka lotse o ke etsa lotsa ka mola ke tsena go dintlong ke etse lotsa ka hey ashi re tlhakana ka matlo a isa itse re pila tshwentse ye kae ka kae le nna kana ke boima ke tlile tsa boima and ro ke ekwa ba banya go re pila ke tlo ntsha yona ka montlo ashi kudu ya tswa ka le ska tšhaba silo e tswile e ra nna ke phethe mmereko wa ka etsa ka mkhoketsa ka hona ka fetsa ka tsya lotsaka tsama le tsona o bele go tlhakoteng ile ko e tlhakoteng motho wa teng a tlhabeya after nna ke tsamaile engwe hape ka e bona ba re ke stay low ke lo bereka lona ele ke ikrile ka mora we drop e bjang you know ba o bona le kana le mtsamara wa itse sifatlho ke ngare ke sa motho wa bona o bona ngare ba re ngare ke le re ke ntse tsa go skhweng ngare ngare ke batho tje ya tshwana le ntwela mara yona a ina mosila o la o lekana ke no banyana mosilanyana o munyane dilo tseo di teng so stutwane ha re ka stutwane a se ntokoloshi khona le stutwane batho ba maloba le mabang ba tlhalefile thata ha ba tswafa ba loe ba khona wa itse gore wena o tlhokofetse ba tseya moya wa hao ba etsa ka mkhomong wa itse ba utsusa ba o berekisa ko mashimong wa lema kae ka pa kae ba o roma o nna ka momra wa le batho ke stutwana a se ntokoloshi sorry na bana ba ka jeko a re khone o fapantsha dilo ntokoloshi stutwane ba di etsa ntho ya o tshwana lo tseo di teng man ka mo tsong di teng re ska tšhabolela ka tsona di teng and di a phila mara matsatsi ka jeko ha di a tlala o tletse thata bo ntokoloshi ke re matsatsi a o loya bana ba banyane so ana motho sala o khopela hore ntirele tokoloshi hore ntirele stotwane
ha ke di khone o di etsa mara nkhulu wa ka ba khone o di dia mara a sa le teng nna ke khone o di etsa Nge bo khona motho a tla tlo di khopela. ke be ke tlo mofa ke tshaba yo le nno ha ke na yona lo rene ka khone o etsa ke tlo for tsama o khuma mara di tla mora di tla ba teng Mara ba teng ba bana lo tla ba tlo di khopela di no mo. ba bantshi ba tla ke nana ntato mongwa o tlhale ko Rustenburg lena o la itse le ke batho rene ya kwa Hammanskraal go na le matlhasela nna pila ke bereka mere go thusa batho tsetsa o etsa bonowa bokhudu eng ha ke na tsona ha tla mo ka re nna lo tseo ha ke di etse and ke di shumisi nga o fa fela pheko rene o be le lucky hlahla Yeah. wa ntshwara gore mang le mang ha tsena o bonagale le gore ne wa rekisa marotho eng ku fe bohoza Yeah. gore o tlale le wena o khona o ja mara ya ntho ya selo sa o tsamaya ka mpa hai ha ke shumise dilo tšeo ha ke di berekise and ha ke di etse mara fela bohoza bo beka mina a ke re wetsi ba re go na le bo beka mina ngedo Yeah. le wena o inyaka ke nga o fa mma o kontlo nga lebela wena o le one Ah, wa. a ke re kwa hao kwa hao o nyaka a lebele man Yeah. o tla lebella wena o le one kana lo tse a di bula A ke mara doctor ba re ha o file motho dilo tse o felletsa tshereane bana o tla o latella o palla le go dlala le bomtshepana o palla le go irang motho o tla o sala morao bana wa o sa khona re molao le bana. no you know about pila that's why ke rene batho ba bantshi ba sotla rena dingaka and the mongwe ba bolela ka mkhuba bolela o ka hona a di etsi biago di lokisa fela lapa gona bile ngore fetsa o bolela ka moringa rene he go na le mongwe bontate ngare he ba palwa eng ya thusa so le yona beka mina ela inge setse gore pila motho a phela a o setse morago ne e no ba fela waka go no tshwana le gona moratisano o jise motho o mo ratao ka nngwe se jise mang le mang a re o jisa motho o mo ratao and once wa go ngakeng wa re wa nyaka moratisano a se boloi mawi a se boloi o nyaka o aha lapa la gago lapa kana la ahe wa ka ditlhare le bona ba rapela gore modimo wa ka khupela lapa la ka wetsi le heme o se ka ba le motho a tsenelao a ke re o roma yena o lo motshepao mara ba ka jeko ba tshaba le bomakhe ba khukhona ba tla morena a nga o laela o ka rene ke ya ko tleliniking ko Mandela khane o tla mo matlhasela Why batho ba ikhukhuna kana? ba tshaba setso sa bo bona wa ntshwara ba changeile tlhaloganyo ka merafi e nngwe wa ntshwara ka batho ba bangwe and bona a ba latla setso sa bo bona rena gona benong wa itse kuku ba bantshi ba go ile mang ka ofisiwa ba sa loi wa ntshwara e le setso sa borena e le bona batho ba le ba re bolana nka se lona le timona king le timona nna ke litse mara bale ba khonore ke matimono loji ya difisiwa di tshumiwe o tshuma setso sa hao o latela setso sa batho ba bangwe bona ba diketlile nna le wena gona benong e le pula haini keng re busy ra bethana bushulu mansiara bona ba ntse stele wa ntshwara ba lebala maafrika gore rena kana rena le matla a mantši rena dingaka rena le matla a magolo ha ke rena le matla wa itse ra khona o inisa pula Mare le paletse ya this year. wa itse ra khona o inisa pula na Sale ka utlwela mara no ile paletse doctor. a ya re palla ismanet go tletse dilo tse dintšhi dikaka tse dintšhi dikereke tse dintšhi ha o sa tlhaloganyega wa ntshwara ha o nga khoshi mampuru gona benong o kry-a dingaka ke ntletsi Ka maratrongo. ka maratronko Flopo. baruti ke baruti ka maratronko keng re latlhile setso sa borena ra nyaka go latela setso sa batho ba bangwe khane re a timela wa ntshwara nna le wena nako e la maloba ha re phasa ka jekole re phasa pula ra ikhupela ka nako badimong e be tlona
ha re nya gore yeme re be re ikopela hape ine le thata a yeme hupana le moya tanado a itla morena ra khona o ijikisa ra khona o stopa mara why no le pallwa ko ne sa pula doctor ha re pallwe why no e sa ne pula ha re pallwe ke fetsa bo re ne pila ba re ba loiba ka ngena go ela khale dikhoshi di be di khonobitsa dingaka o omile thata fuka go motse o pula e khona ona gona benong ha ngo bona matlhasela tshoreng khwana a tsama tsela le tsela ba ngo ba tshaba le o feta a ba tshelelo tsa hae a ba lo ya tsela rena wa ntshwara so a ba sa re tshepa ka eng ba timetsi le dikhoshi tsa teng tsa matsatsi ya ha di sa bereka go tshwanela tsela tsa pele ba rata thata tjotjo le bona keng ha o go thoma ka re ka ba dumela ha o tla ngaka ba sa itse ba idumela so nako ile pele ha o tla motho o re o tla go Zimbabwe Nigeria Malawi kae o bo fita go moshate pele ba o itse go moshate rone hona le motho ha nnemo o tlile ko kae mara gona benong no tsenela mo tlhakile go ona go moshate ba bola ke tlala tjotjo ba itjia wa ba itse di rivals tsa hao like batho dingaka tse dintse leng hore ba abanrate ba and then ke phela ke itlhokometse against mang le ba ka itse hore ba ke mana ba ka mo bongakeng wa itse wena ke a itse ba bangwe ke nna le bona gona mo keng ha ba lebeletse ba re ngwana o munyane o tlhagiane o re tsela di custom nna ke tsele motho custom mo ke sepetlele mo boshulu le mantshara go na le motho mo so go ya ka bona ba re ke ba tsiela di custom a ke tsele motho custom and le ba ba ntlholeo ke ba itse angele tutsana nyana ango nako nngwe o ya friendly matching le bona o tutsa ka dilo tsa hao ke itse ba rometse batho kra wena ngo tutsa felo ra ke sana le matlanyana re ke check mamang o tsetsepetse o sa tile na nna ngese o thome before on thome mara ha o nga nthoma fela le nna di teng kontlo mara ba teng ba o lorwa ba tshaba bana o wa itse o dangerous o anga be ka romela o bua ka tsvumvum ai nna ke ba tshabe bona ba tshabanna ka eng nna ke namela thaba a ke tsi awara ke shiana fela 1 2 3 ke fle go thabeng so ba le ba kokotlela ba tsama slow staraga ba tse to this ba sana mela thaba a ke ba tshabe nna ke tloa no ke shiana go thabeng ke dilate ke be le tsona le hona mo ndumbeng di teng ke itse mang le mang hona le ka mkho a di tsheletsa o ka hona and a se boloi le wena wa ke tsore pila ha o ngatla motho a nya go thabo ro luisa o ta tsheletsa bjang yes is that ke tshipo ke stfuni mang le mang wa ntshwara ho pala le mo president mo no khona le bodyguard mona o tshaba eng o re ha ba nga ntsena mo ba la batho ba lwepile le nna di teng di bodyguard ka montlong nthome and then kutlo bolela ka khudu gore wena o berekise khudu kutlo ba re e blind ka boloi irang a se boloi matjatji a ke ke itse technology ya skwa itsa maisa le technology ya sutu so khudu irang yes a chelete khudu you cheten chibyang ha ba nga o fa yona ka itse mo ba di etsa mo teng ha o nya nga o isha wa itsia khudu ela ba e bereka mkhuba ba e bereka ka hona o tshentse o ilatlhela go lefase le go khole kwa keng ha e nga tloa go ha e fitla mo wena wa tsipila wa tlhokofala mara chelete e tla ba yeditsa ke re wa bona itsa maslo ha ntse itsa mafela chelete ya tlala mo chelete e busy ya tsena bo shuri mantsiare bothata gore se ka fitla mo ha e fitla mo wa sipila then o ka thotha wona ko itlo fitla wa sipila di teng le mo mzanzi ba di etsa woman mara nna ke di berekise ha ke nyaki le tseno la o tsena mo nna ke sa itse re ne pila le tsene bjang
nna ke nna fatshe ke bolela le badimo ba ka ke betha taola bošolo mantsiare ke tseya pike ke phela ke e beile mo ko yepa dipheko tšaka tša batho gore batho ba kgone go fola. So when I was talking dipheko ko di-chemisting tsa di-herbalist mongwe ka reka nke se botse maaka ga ke re go na le tse dingwe wa itse ga o kgone go di kry-a ko sekgweng bo mafurafuranyana a ya o tlola wa ntshwara a mongwe ke ya sekgowa kere ga ke re bereka batho ba bantsho le makgowa ka di reka tse dingwe mara tse dintšhi tsa o epiwa ke tseya piki ba teng batho ba bana lo tla mo wena mara a nyenya kore mmone gore o tlile ka gore o na le mathata mara wa nyenya mana thomaro ne tshwara se o ireng lo mongwe ka jeku fura ba nyenya ngare wa bona ka jeku o tlile o mongwe mo tshwara ditaolo wa itse o re tshwara ngare ne pila mara wa lwala wa di nyenya tshela fase ke mo fa dipheko dipheko tsa teng wa itse you know ba re bolwetse ke bolwetse ba nyenya ba bantši ene ba nyenya badimo ba bona ba bantši ba nyenya and then mo teng motho o sa le wa mo fodisa or wa mo thusa e le gore o paletse ko sekgoeng a re molwetse he a zamile dipetlele tsotlhe kore a zamile and then a feletsa le mo matlhasela a fola ke tswile gantši mo dipampiring wa bana I'm sure le maloba ke go bontsha engwe ke tswile gantši mo di-newspapering motho a paletse di-doctor tsa sekgowa ba bangwe ba bola o bone le rapo le tswile nama e ja ke dibuku mara ha tla mo ka mo fodisa ene ke ba bantši so le wena o batla no dingaka tsa setso ba di dumelele di bereka ko sepetlele na wa e duma gore go nne le perekisano between this Western medical facilities and traditional facilities ezing dingaka di go sepetlele hayi a ke emele yona ewe mara o berekisana re nga berekisana beang ne ha ke tshwere molwetsi mo a tlhoka metsi wa ntshwara ya ke mo isa go sepetlele ke berekisana le bona mara tsa gore ne nna matlhasa le mashile a makana ka tsena go di wa dinkwa ka fisela mipepo dinyamazane eng ntwe wena a ke emele yona ebe iska pasa rena kana wiki re bereka ka lotsa o tlhomphiwa di a tlhomphiwa wa le tsona bjang ona ko sepetlele go tletse batho ba bangwe ba shapo ba bangwe wa itse ba ile dithabeng di wa bereka bjang so nna ke emile yona kampang re berekisana fela ko sepetlele ba paletse ke motho ba mo tlise monna le nna ke paletse ke motho ke mo isekwa e seng nna matlhasela ka nete ka re ditaola tsaka ka re dipheko tšaka ko futha kwa ko bolaisa batho moši kwa ke se bereke ewe esmete dingaka tsa rena dingaka tsa borena ba tiketsa wa itseng re ke bona ba matsatsi a dingaka tsa borena a ba tshwane le ba le bakhale ba go tsena ka ba go ba mashela thopo ba apre dikwai ngaka e tsamaya ka loto papa kwa ba tsamaya ke dikwai kwa ene ba comprendre batho bale ke mere kwa bona re ngere na a kwa ke re ne le muso ska dumela ka eng o ya kwa mawe wa itse ko ba re tsere badimo ba rena pila re dlale ka bona re ba tlaise go no tsona le ngako kra wa itse itse dipheko yire sa dipheko tsileng kwa e dibile ko tsileng gore ko molong ko letsatsing o fita mang le mang mola di o shuma bjang ko ditlhare tse di a tlhomphiwa ditlhare di nna ko ndumbeng molwetse o latela ngaka ko ndumbeng mara ba matsatsi a ke re ba nyaka mashela thopo wa ntshwara o tla ba kry ko hamanskrali ko mmolong mongwe ba o bitsa he hoza mama ke Dr. Mketekete from ko kae a di etsiwe mo bongakeng o nlatela mo ditlhare di nna ko ndumbeng e seng ko letsatsing ba feta ba di gate bangwe ba di ra no re isa bongaka ba rena ko tlase Dr. Lwana wa dumela gore this thing ya gore dingaka di bitsiwe ka Zulu or di budisiwe Zulu e unfair because wena o motsonga no
mara why tshwanetse re tla ko wena re thokoza gogo why tshwanetse re ubitse gogo re se ya vula wa itse o bjang weke badimo ba motho mo mmeleng ba tletse go na le ba matšhangane mavenda mapedi le bona mazulu awe le bandawo wansara ino borne that's why ba bitsa dinga thokoza gogo wansara thokoza gogo ba bangoni ba ke bona wa itse ba etsa o mmereko e mentši mo bongakeng le mo bineng wansara go bina bona hantši and ke bona hantši re ne thokoza gogo wansara ke bona bangoni e seng gore ne ha ino ba thokoza fela o ya o no ba ne ke bona ba eta o kopile ka mmereko e ya o bina wa ntshwara bangoni ba so lo wena motho a tlile mona tshwanetse ra a o bitse gogo ka nako a ke re bolela ka batho ba bagolo ke tshwere ke bona kana le nna ba le ba bagolo ngono mbisa thokoza gogo kana gogo a wele thata ko Zulong le rena ka morena ya magogo o dile ba ntshwere ke bogogo ka idumela eo a ena phosa ebile mo bongakeng makhomekeng enda sa tle o fetsa batho wa bana and ba bantši ba fela ba sa itse gore ne pila ba bolaya ke eng makhume ke bolwetse ene bolwetse bo hantši bo tla motho a tlhokofaletswe so gona bjanong ka gore ne wa bona re diphile mabitsobitso re dumela ntho e nngwe le engwe makhume ke bolwetse ene bolwetse bo hantši bo tla motho a tlhokofaletswe tshwentse re pila a zile a nne dikgwedi tsa gore after mo a tlhobole so gona bjanong rena makhume re a kry-a motlhe why le ko taxing ra kry-a motho kgona o tlhokofalela ka jeko oro a tlhokofaletse last week ba bangwe kana ba bereka mawi ba bereka ko ditoropong ba bereka o tloa mo pila gore baisaki ba kgona go bona gore pila ba re o roetse ba reng ko rula gore ke nka setswana o tsamaya diaparo tsona tsela ha a fitlha ko marabe kwa wa ditlhobola o apare tse dingwe tse pila le dikwaekwae tsa di tšhele ka mara beke a ko mmerekong ha boya wa chaisa o namela le batho taxi mola kana ko taxi ra patela a e tla di seat o fa wena makhumela tshwara ya fetsitse go driver ka gore ba le ba khala o tlhokofaletswe ha o ruma a ba be tšhelete mo fase o itopo ye kwa o be mo fase gona benong le dikotlolo tsa motho a tlhokofaletseo di jela ke mang le mang wa khuma ka setso then o tlo etsalang ka wena o tla tswa mokhabo o mongwe ne o ngare o na le tšhelete o sena tšhelete o kry-a mokhaba o tswile maoto ya ruruwe wa itse makhume ya bolaya botlhoko tlhoko and ko dipetlele re boya le ona motho tlhokofala mo mpetong a batlo se mashilale o fitlha go robala wena hape gona mola memoya ha e setse gona mola tla kry-a sekhume and makhume a feditse batho ba bantši o tlhakana le gore le pila go na le a ke tlhoe dikereke mara go na di tse dingwe o nka etsa gore ne pila o di tlhoye ka re tse dingwe dire ga ona makhume motho a tlhokofetse o tlhokofetse ha se re na makhuwa rena ke re na maaforika motho a tlhokofetse re a zila ntle le o zila o tla tlhakana le tsone and ba fela one by one ba fela ba ntse re ne dilo tseo ga di teng and di teng di a phedisa di teng and gona bena go lebelele go na le bo di-squatter camp mo tletse o mekhukhu wa itse ke tlhakano ga ona batho ba bagolo mosadi wa ima o etsa miscarriage o beela gona ko mokhukhung ha a tlhapisiwe wena o tlhakana le ena hape a sa tlhapisiwe wa tlhakana le tsona kang o tsena ko dipitseng tsa o tshuma tsa o fisa di tla go tshuma nobody o na le malwetse a ba rene boswikiri rena a rena yona ka mosothong ga rena yona mara ka gore ne pila re latlhile setso sa borena ne ya tla ba teng
bo swikiri bo ba re ne ke swikiri le makhuma ke ba ra teng o ya ka sekgowa so mo di teng di a phila dilo tseo and di fetsa batho rena ka mona swikiri a ona high blood rena ka mo Sesothong high blood ke madi a mantši aowa ba re ke ngombe engate o tala ke madi a mantši ra khona gore re fokotse madi ale ya sepilepila mo mothong go na le ka mokgwa re a fokotsago ka gona ka ditlhare lo ba wa itse re o lumenya ka dibolobolonyana tse dingwe itse re o fake di owe madi ale a tswe ka gore latlhile setso sa borena re tla ba le yona high blood and e sa tle o fetsa setšhaba le wena mebona le yona a ke re ba ra o khwatlhilenyana mmelenyana o tshwanetse go phela o checka and then di-patient tsa gago ba batlang o make sure ba disclose status sa bona because ba bangwe ba bona maybe motho o tla le HIV positive and then a disclose and then dilo tse o tlo mo fang tsona wa kara di-clasha le medication ae so is it compulsory di a kosa gore batho ba disclose status sa bona ba o botse gore ne doctor ke tlile ka 1 le 2 le 3 mare ke na le problem ya 1 le 2 le 3 ke ithabela thata eo ke ithabela thata ba tshwanetse a ke re wa bona gona benong mawi re phela le merafe e mentši and malwetse le ona ya diphile maatla a mangwe re foa ona ko dipetlele re kry-a mabitso ya teng ko dipetlele rena re sa itse a ke le yona sukiri rena re itse le yona high blood ya re itse wa ntshwara o tshwanetse o ya and ha o tlemo o mbotse ke khona o itse ha o mbuditse ka itse re tshentse re ne pila ko fe ditlhare bjang wa ntshwara a ke re bona mongo le tshentse re ne di sianenyana ka di houranyana wa ntshwara philisi e ino gona benong tsela tsa ka tsela ha wa after 2 hours nyana dinwe soko sepetlele ka eng rena ba sitso ha ba re nyake ba re tlhoile ba re ha o phakatše o ska nwa tšela di tla o phisa and o tshwanetse o di kana di tswa mong ke tsa khale le khale a sa gona benong ke tsa khale le khale re phitse ka tsona bokoko wa rena ba phila ka tsona wa banna le wena ra thoma o di tlhoya re phitse ka tsona lebella bana ba matšatši a ba tia wena o se khuma fela se wela kwa keng a ba nwa tsela ha ba feta molane and le mengwa ya teng o lebelle ha o nga re tša 45 ke bonus bana ba gona benong bana o maloba le maabange ha o nga tsama mitsinyana ha ba nga re motho na le 80 87 88 89 ke ba le ba khala ke ba le ba ja di tswa mong gona benong bana ba rena ba di tšhaba tse di a pheisa tše ha di a baba tse and ke tsona di etsa gore nna le wena re kgone o phila mo meleng no doctor ke utlwaetse so mafoko a bofelo keng o nyaka Dr. Mahlasela ba metsi ka eng ba metsi keng ntho e batho ba tshwanetse gore ba itse ka Dr. Mahlasela e o filang gore e botlhokwa batho tshwanetse gore ba itse ka boloi a ke re baloi ka boloi ka go thusa batho nna ke motho o thusa batho and mang le mang o a nyaka go tla mo Dr. Mahlasela a ska tšhaba motho a ska tšhaba mo aisane wa ntshwara e tla straight kana le mo ke mongakeng ke mo doctor e tla o ska tšhaba laela le makhanone ke ya go Mahlasela wa ntshwara keng mmereko wa ka ma weekend ke mmereko ke filo ke badimo nge se o doje le maphodisa batla a ba tšhabe wa bereka dilohara di atla bo magistrate batla bo mketekete batla kana ha o tlela bophelo ba gago ha o tlele bophelo ba motho o mongwe so Dr. Mahlasela o bereka ka dilo tse dintšhi nge se di bale ka eng ha o nga tsena le wena ko dumbeng yaka mabotlolo a teng ke ntletse ke fapana ditlhare so ke bereka dilo tse dintšhi
ke ba bereki ba bafe ba mmuso ba ba ratang dingaka ba ba ratong go tla mo wena maphodisa maphodisa is number 1 ba tshaba go gwa ba tshaba dithunya and ba bereka sona sethunya ke bona ba pili ba wa itse ba tla thata ba re bofele le ska tlhana le eng re bofele le nna ke tie wa ntshware go le nna tsana mo ke la tatsotsi ke bona le magri hey yeme iska ekta gore ne intsa sethunya eng le ke bona mathomo ba tla thata le ba o ja tšhelete ya mmuso bo tse di tender tse tsa lokisa ditsela di sa loke ya bo rata tšhelete ya mahala batla gore mbofele gore mereko o tseye ke nna ngwago e be nna a bone ba bolayana ga o nyaka o tseye o motse wa dintwa motho o nyaka o jale one batla thata le bona bao le ba o tswa fa o bereka wiki ba ba feng ba o nyaka tšhelete e tla mahala o sa e berekela re bofele ke be le tšhelete ke tla go bofela mareng e se tle mahala o tshwentse o thoma o tswe sethithonyana o phushe troli o remele batho dikhunyi o ye pele batho ditlhare e tlotla se bona ba re bofele kgone o kry-a tšhelete e ya tla bjang mahala o sa e berekela o tshwentse o e berekele pele o kgore majarata a batho o kgone o kry-a tšhelete ya mahala ipala le nna matlhasela go na tshwana le gore ne ke tla go fa star sa lotho ke pala ka go fa family yaka yona pele ba itshware ke re ke tla fa wena a di teng o tlo tshwana le tšeo Dr. Matlhasela thank you my brother no mongwe re ska afra ke batho ya ha ke re ska afra ke batho motla botsa rone ke tla go fa pheko ya lotho mara ha o lebela go habo ke mokhukhunyana mo 1 di family tsa go habo tsotlhe ha ona o nga re ne pila wa bereka ba sokola bo botlhe mara pamphlet ya hae ya re le sa lotho se teng sorry ska fra ke batho sa lotho a steng you know ba fela sthare sa lucky sona steng mara ha o ngo tlanga ka rene ke tla o fa sa o tshwara lotho re motšhini fita o tshwere ke tlala